Hey yo, what's up guys, this is DJ K again, Hustle Young Show. Hano turi kumwe n'umutipe akatumwegeye tumaze amazina bakwita banyita Samson. Ukora iki? Genda umunamba. Uri umunamba wa undi baje bavuga ngo tujya twumvura twikwimanukira. Yewe umunyamwuga utwika wimanukira. Samson reka nkubaze ikibazo cy'amatsiko. Ese umuntu mukuru agira amenya ngahe? 36. 36 ari sure? Yes. Urabizi neza? Cyane. Samson. Reka nangiye nkugira ikindi kibazo nkubaza. Tubwire kategori itwara moto muri iki gihugu. Ni kategori A. Kategori A. Samson ndikumva ibibazo byawe uri kubisubiza neza cyane. Ikindi kibazo nakubaza ese umunsi ugira amasaha angahe? Umunsi wose ugira amasaha 28, kimwe cya kabiri ni 12. Kimwe cya kabiri n'amasaha 12. Nyamara Samson aratwika kikongoke. Nanjye ndabizi. Samson. Ndakumva. Noneho reka hano ndimo nshaka kundirimbira. Ndagiye indirimbo yiririmbe neza udategwa kandi ugenda neza uko byakabaye. Niko byumva se koko? Sawa reka nze bivamo koko. Mfasha ikotere gatoye. Asante sana. Let's go. Okay, ngaho rero tubwira Diamond sasa ibintu bimva bimeze bitewe na Diamond. Mugabo Diamond aratwika kereka duye byibura ndi munsi yo ku kirenge ukuntu nkubita nawe nzamuka bibona karanga kavuga ati rwose karanga Diamond wa Diamond. None wagukubitiramo indirimbo yo ukayitubyinira neza gute? Gake ni. None nawe ukanamwemeza. Wallahi rwose niba ari shuwa kumbona rwose nana. Reka bita nkukubita indirimbo noneho unamuririmbo hari umukosore kuri amagambo kuri za lyrics. Wallahi. Sasa twagiye sasa. Jaja. La you like it too, baby. You know, baby.